everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Amalanga Hawafani. Well guys, njengoba ke nibonile ukuthi ke lapha kumalanga hawafani khona ibeef ekhona ke phakathi ke kwenkosi ke uMelisizwe kanye ke nomsizi lo wasendlini wendoda. So namhla guys ithumbo lizoqhuma because uThembi will call them red-handed bekhuluma saqabulana nyana. So then uThembi will be like, hey bo, kanti wena Melizwe uyinkonkoni yini? Athi cha kasiyona inkonkoni, but ke guys kuyacaca ukuthi ke uMelizwe uthandana nomsebenzi ke wasendlini, and umsebenzi wasendlini uvele wadinwa kakhulu mangabe ke efica ke uThembi kanye ke nenkosi beqabulana. Ngicabanga guys ukuthi ifamily kaMelizwe yayifuna bathini to disguise ngoThembi kube sengazi ukuthi ke ingane yabi right, kodwa bayazi ukuthi cha ayikho right guys, akekho right uMelizwe. So yeah, that's what will happen ke guys today. Mawuqhubeka ukuchecka ukuthi yini ngasiyenzeke for the coming days. Kuyacaca guys ukuthi ke uThembi uzothola indlela ke yokweqa suke asizwe ke uSugar Basin eqe ke lapha yana baleke. Ngiyacabanga mhlawumbe kuzokuyi plan yakhe ke naye ke uMelizwe, because uyabona ukuthi hayi cha nkosami mina ngiyithandela ke abafana, angiwathandi ke amantombazane. Bese yabaleka guys ke uThembi and will confront abantu ke abambetrayile, and uThembi ke uzogcina senama bodyguard ke abantu abamgada ukuze ke angaphinde phela antshontsheke ayoganiswa ke ngaphandle ke kwesizathu. Kanti ke guys kuyacaca ke futhi ukuthi i-career ke kaThembi nayo futhi izothinteka kakhulu njengoba kuzoba nzima ukuthi ke athi pick up ama pieces ukuze ke phela abuyele back to the old Thembi ekade ke smart. Yeah, not Dulasi, they might have a chance together, but ke we're looking forward to see how will this story unfold. But ke I'm glad guys ukuthi ke akwenzekanga ukuthi ke uMelizwe alane noThembi bakithi. Uyacabanga ukuthi uthathwa umuntu makuthathwa umuntu ongakho interested, ongekho attracted to amantombazane, attracted to abafana. Hayi kubhlungu ngempela ke leyo nto. But anyway guys, that brings us to the end of this video. Comment below and share your opinion ukuthi umbona yini uMelizwe ukuthi ikhonto engashayi kahle lapha yana. Bye.